Ljudi se na svakom koraku slikavaju. To jede igra sa hljebom, on odmah opali selfie i objavi na mreži zvanoj Facebook. Tako da nastanu neke nevjerovatne fotografije koje izgledaju pomalo i ludo. Tako, ljudovi moji, zavalite se u svoje seće, skinite se ako vam je zima, obucite se ako vam je vruće. Vjerujte mi, pomaže. I uživajte u ovom klipu zvanom video. I danas, kao što vidite u naslovu, radimo top 5 najluđih optičkih iluzija u stvarnosti. Pa da krenemo. Kao što vidimo ovdje, ova žena je pola žena, a ovo drugo pola ne znam ni šta je. Valjda glava od nekog pujde. Ovdje imamo vrlo jednostavno objašnjenje. Ova cura ili žena je zagrlila svoga cuku, a u tom trenutku je njen muž ili zagondžija uspio da uslika i kada joj je pokazao fotografiju, ja mislim da ona nije baš bila sretna. Ovdje nam se čini da je neki lonac na nebu ispuštao paru u obliku oblaka, ali da li je to tako? Sigurno nije. Ovdje su se neki ljudi popili na neku planinčugu, sjeli malo da odmore, htjeli da ispeku kafu i ovo je uzeo lonac, podigao na nebo i zamolio svog frenda da ga slikao. Ovo je to učinio. Na njihovu sreću to je ispalo savršeno. Šta vi mislite o ovome? Ovdje nam se čini da neki ljudi hodaju po nebu, staklenom nebu, puno vrata, prozora, ali to može samo biti u našim snovima. I na još jednom mjestu, a to je Muzej optičkih iluzija koji se nalazi ne znam ni ja gdje, ali moj vam je savjet da ne idete u taj muzej, jer je tu sve ludo, naopako, neki ljudi veći i manji. I ako odete u taj muzej, prvo rezervirajte kartu kod psihijatra. Nakon Muzeja optičkih iluzija, ovdje imamo čovjeka koji drži dijete, a to dijete ima lik nekog starca. Da li je to tako ili nije? Sad ćemo objasniti moje mišljenje o ovoj fotografiji. Ja mislim da je ovaj čovjek se zagledao negdje tamo neke guzove, a dijete je sakrilo glavu iza glave ovog čovjeka, pa se tako čini da dijete ima glavu starca, a tu je zapravo glava ovog čovjeka što drži dijete. Teško je mene malo skontati, ali probajte. I zadnja optička iluzija koju je možda i ponajteže skontati je ova neka raskrsnica. Jedna kola su okrenuta naopako, druga idu pravo. Ja ovdje objašnjenja ne vidim. Kamerman je slikao iz nekog nepoznatog ugla. Ako vi znate rješenje ove optičke iluzije, slobodno pišite u komentare, jer ja ovdje ne vidim nijedno ljudsko rješenje. Ako vam se svidio ovaj video, bacite subscribe, like i podijelite ovaj video sa svojim prijateljima. Ako vam se nije svidio, Bože moj. I pišite u komentare sljedećih top 5 stvari koje želite da radim. A do tada, pozdrav!